Ai tēnei wiki, whakarau i ka atu ai te rangatahi ki te nohona paremata a te hunga rangatahi. Engari, hai whakarahi ake i te hunga rangatahi ka whai wāhi atu ki te whare paremata i whakatūria hoki tētahi Wānanga mana rangatahi Māori e whā te kau. Ko tōna whaina kia mōhio pūai rātau ki te ao tō rangapū me nā neke hanga o te whare. I reira hoki tā mātou karere take tō rangapū a whatitiri te wake. Arā ngā kaiarehi Māori o te āpōpō e whakaohoho ana i te whare paremata. E whakarawika mai ana ngā rangatahi Māori o te motu ki tētahi Wānanga me te kawe mai ngā take nui e pākau ake ana ki a rātau me o rātau hapori. Nō reira, koina tētahi kaupapa e tōia mai ana e hau, ko te mate hine ngaro tērā. Kore whai mātou ngā raumi ki te nota. Hei, tino pua wai i a tātou ngā rangatahi I reira. Government was implemented in 1853. Gee, that's a long time ago, eh? Only Fire Deb was here He then. mea tono rātau e te Pāti Māori tō mua I te paremata rangatahi kātū I tēnei wiki. Ko tahi ana ke te mema rangatahi mō ia mema paremata, ko tā te Pāti Māori hia, kia nui ake te whaiwāhitanga o te hunga rangatahi ki te whare paremata. This is about us bringing in our youth to be able to pass on the baton of succession, most importantly, to show them and to show Parliament the magic of the rangatahi that we have. So they're here to own their space. Ko te ata haia jury, te mokopuna te kairangahau I humānea, a tā Mason jury, hei tāna ahakoa I rere te a mai I tōna kuhunga ki te whare paremata, he hua nui ka puta I tēnei Wānanga. Ko tētai o ngā take matua, ki te whai wāhi, ki te nohotahi ki ngā rangatahi, me te rongo I o rātou whakaro, mā te rongo I o rātou whakaro, ka puawai ake ngā whakaro I roto I ahau. Ko Luke Christopher Orbau, tāku ikua. Ko Luke Orbau tētahi o ngā rangatahi kōtahi raurua te kau o te paremata rangatahi ka tū I tēnei wiki. E ngā kau reka ana ia I te Wānanga nei kia māro ake ai tana tuku I ngā kaupapa nui ki te nohonga o te paremata hunga rangatahi. I have an opportunity to speak for my whānau, for my iwi, and I'm not taking that lightly. I'm seeing like more and more rangatahi actually standing up for what they believe in, you know, like climate change, land back, for healthcare rights, you know, all of this kind of stuff. Ko te hunga rangatahi e hika kāna kia whakamahi I nei wheako kia e ke atu ai o rātou hapori ki tua o angitu. Whatitiri te wake, te Ao Mārama.